Alright guys, barang baik baru sahaja mendarat. Ini ialah Adidas Predator 25 Elite Team Guys Limited Collection. Okay, of course lah full over tongue. Kalau benda-benda limited cantik macam ni mesti full over tongue. Warna putih, hitam dan juga gold. Sangat classy looking, especially kepada yang sangat minat Predator warna putih. And nak tambah dia lagi best, this is like the 20th anniversary untuk Team Guys. So apa itu Team Guys? Team Guys ialah dia tema untuk Adidas punya overall kit pada tahun 2005. A year before World Cup 2006 dekat Germany. So dia macam sambut anniversary lah. Selain daripada keluarkan Adidas Predator FT ni, ada juga jual dia punya bola remake Team Guys dulu kan. So memang ikonik lah bola tu kan, dengan macam-macam controversial yang bola tu lakukan dalam World Cup 2006 tu lah. So ini ialah dia punya kasut dia lah. Nampak dah dia punya font kat sini. Team Guys ni adalah font original Team Guys, instead of tulis Predator. And then kat belakang ni ada logo Team Guys. So tengok warna putih hitam gold ni teringat aku kat Real Madrid lah. And also dekat sini tulisan Predator kat sini also menggunakan font Team Guys. Dia tak pakai font Predator yang biasa. Other than that, biasa sahaja strike skin tulis ni. Hybrid touch pun ada tulis di sini. Dan di dalam insole dia nampak tu ada another logo Team Guys besar dekat situ. It's a really nice boot. Really nice boot. Okay, look at that. Really nice boot. Whoosh. Okay, and apart from that, korang akan dapat dia punya bag dia. Okay, bag dia warna hitam dan putih tulisan Predator lah. Aku wish dia ada tambah gold sikit lah, barulah kena. Sebab hitam, putih dan gold. And kau dapat kotak Adidas Limited Collection yang jenis baru lah. So Adidas kotak Adidas Limited Collection yang baru-baru ni, dia macam ni lah rupa dia. Memang hard cardboard. So kotak dia sama macam yang Year of the Snake. And also sama macam Predator Moments. Cuma Predator Moments dia ada lagi detail kat kotak tu. Tu lagi extra special lah. So what do you guys think about Adidas Predator 25 FT FG Team Guys Edition?